Pemirsa Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia GUPBI Bali mempengabdi para peternak bawi sida keijen pemargi rikalane ngarepin pawasana kaon COVID-19 sekadi mangkin. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia GUPBI Bali iketut Hariswia Semausang kaunnyane swagina para peternak bawi santukan ngarepin kuentenan kekali gering sane mangkin ketar kayang sida suwe memargi. Para peternak rauh mangkin ngarepin pakewa tur nenten sida kewantu melarapan wantah numbas bawi kemanten. Ring widangan sane keni pawasana bawi sane mati ngawinang para peternak nenten sidang limbakang ternak ipun selami warse mawit matinyane bawi ukuran ipun. Tiosan punika kuentenan bawi sane kantun hidup tur nenten keni gering mewah antuk kadol sane ngejantenang para peternak memocol tur tan sidang limbakang ternak ipun. Napi malih sane mangkin pengarga pakan ngemalang nincapang pakewah peternak. Yening pikobet puniki lantur memargi janten mawasana majang populasi bawi. Nanging rauh mangkin akeh kramel sane nglaksanayang pembagian sembako. Kaptiang sidang wantu antuk numbas ternak babi peternak antuk keanggen sembako. Pemerintah taler kaaptiang sida gelis ngewantu panglimbakan ekonomi kramel. Ring Bali peternak bawi akehan saking kramel sane kahanan ekonomi nyane menengah ke bawah janten ngarepin pakewa. Paiketannyane taler nyang rebecik majang kramel sane mepatung antuk numbas bawi duaning nenten akeh. Rauh mangkin pengarga bawi dahat tedun ngantos 12 tali ngantos 16 tali rupiah a kilogram. Ring Bangli indik pengarga bawi sampun dasa tali rupiah a kilogram. Tiosan punike pengarga antuk produksi wantas lai tali rupiah a kilogram. Widya Stuti Bisnis Bali.